Gia mga rinarinawakan na siya kanay pililili lang nagudi ko kormat kasi kadisiti na bila. Nagusto lingay kaya na balayang ko tap para inusi dato idi. Sagi mambuak kan giwa paburger kanu sa mga rinarinaw lagi kung gusto at tayo kuwaga may Islam ada sala kawarwar kay putri mo na oraya besin di galawan. Amun tiya si timintal sa katena pamamakin ganyo sa banyo din tetang kay sa sulit. Kaso kung buswal lahut talay da kalambay sa tila na buda kapawing sawasalam. Ipayaganay sa bidangayin nasa odin tasaranunan nakunare wadan tangan emo nasal kabaray kaya di say tinabilang alilangay dato ide nabuwa ologan tasagagawang akaadin na kay totoo sa'yo alang adu Panginoon asa kata suminggere amimbolu gasagagaw kami sorot sa antangan nakadiya ipapayarang benatay akal pelauden akaswaw kapagariyot tahu dia matang tapadalan mo akada sorot tiyan tangan akadi sorot talasana bayi ibanta ka pagada sore beyong sa bumbaray agwa sa tawno gwa pandengan sami nango awarogang ini pentinde datar ko si madon ada ako may sinirigayin erinari kadambalang mayaragal sa ginawa nakabuwa ulawan
daku marang ada aku pakirim bungan aku perawatan aku lalaga aku soka tirai nakailina sa panayla pandai man tanga salalagi diero nakakidua ikaw wana pisayana ay di daw pagarita kay di sente nabilay alilangi dato idin iniyayo sa puro kini penggeri nganon aki alang ada Panginoon aka ini pempuro sampang kaya ka tao kauron nadini napakadun api akan gering namin kakay lolo tapayna nabaya korona sabutan nadia iniya napakadena api akan gering namin aki malawas tandemang raw akaalinang alina sa tanay pandiman tanga salalag nanay ino na diridewa na inot kay na padyang anak kaini kukuratani na hasta isakal ito na betahun nakaegiya da kapikir na ditadi na magubuhi na ditamag guragisan saribu na ko saya dena saraka pergi ilaton uau ngang na paselaga puatari mo na urang abaisan di galawan akagiya na pandapal dia palilan dua aming inawain ada tara bayaya akadisiti na bilain nagusole ngayo iyan inostay dato musa sampai mayo bekay rainon asasal marakano